Lepo je video tamo na desnom krilu nepogrešivog Šoštarića. Lepa akcija, zaista lepa akcija i 3-2 za hrvatsku reprezentaciju. Fino je ovo sve odradio Luka Lovre-Klarica u vođenju i prevario čitavu odbranu. Cindrić napravio je neverovatnu grešku. Luka, Rumuni zadovoljni što su nadmudrili napad Hrvatske sa igračima. Šteta za Rumune, sada je u čistu situaciju imao Adrian Rotaru nakon pobede Hrvatske nad Španijom od 10 razlike u prvom kolu. U hrvatskim medijama već su govorili o potencijalnom polufinalu, igri koja je zrela za polufinale, međutim već su se malo Hrvati primirili nakon remija u drugom kolu sa Austrijom. Evo konačno intervencije prve Dana Vasileja. Čeka se kreacija Karačića i pogodi. Ovo je najveća prednost Hrvata u zvuk sirene. 16-12 Vasile. A evo novog cepali na Rumuna i evo prelepo gola. Broj 2 iz ove akcije Kempa, što bi nazvali stranci. Demiš Grigoraš. Dragan. Fino. Ne, ipak Buzda. Evo. A ovde progađa Dragan. Ne. Kumpanići, pardon.